Na kabenta ban ay kilat jingya daha Manipur bat ban no sinyang ha ka jingele light load kari. Menta kasngi kasipai duriau kari kila penmi ya uset guided missile destroyer INS Imphal ha Mumbai. Kani kadai kawai na kiliang ya pom kabala ay kerteng na kajala notice. U Menteri Ketenat Yadari Rajnath Singh uladon benta ha kani kasngi. Habai keren ha kani kajengelang Menteri Yadari ulaong ba ya kani kaliang ye pom lawan lam sha ka sipai duriau ha urisau mentau snem hadin kajeng persang ka bat bat becerbat hakikat lingsuin ba haduriau. राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति एमडीएल एवं नेवी की कमिटमेंट और इसके निर्माण में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स की कठिन मेहनत, लगन और समर्पण को भी दर्शाता है। आईएनएस इम्फाल की कमीशनिंग भारत की नौ सैनिक शक्ति को और मजबूती प्रदान करेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास।